megalayapost.news. Satang kumbak atuk ane tayo ban pelipai bano ya ka model degree college ke badan hapo kasdong patarkma mentakasngi ubak sosne sotun MLA Gajirang harangkat gajing dolang ki he officer sorkar nakatanat PWD PHE MECL baru video Gajirang balik banjurip kate ke college na benta bentip ya ki jingtuna hapo kate college kata haswawan plino ya kane ke college hakari Gajilang balalong mentakasngi hapdeng MLA ki officer sorkar principal bak kinong alam snong kilai keren halo sibun kimat berkikam bai di pendap kata haswawan plino ya kane ke college kenang makan long kebayat bet ya nanti kelam da pentut ya ki samla ki bapuli hapo kane ke college hadin balakut Gajilang berki officer ubah sosne sotun habakren berkilat potai kebor ulong baka jingkot jong u ya ki officer sorkar ban ya keren halo kate ke college tolong ban petikna babarok ki jinungkam hapo kate ke college kide ban long ki babet babiang ta haswawan pelipat ba no ya ka Soban ay day yaki department berpihak jangka sarkar MLA Bidapurang jangan ka Jirang constituency idon ki department na MECL na ta jangka PHE ta jangka PWD kina soban ay kuble yaki na markishim kia yaki jing ya chaprang jangka ni ka college kastam jangki kala nang ya Rajan almost 90% kila pindah. Nong kaba dan kamtam ti kata ka electric connection mangi banyo katu ti niya kamla kin mat niya syapram. Tambah kanam slam show kila kula mat pindah. Post jongki nong kai ka government kala ada advertise kila kot application ki kimenta kadang ranan proses. Na bu minta academic session by July kita start classes. Tanpa kita susukkan hadin mengayo banyak buat meeting bagi principal jauh mereka model degree college ni peratma nanti bagi lain department nanti lain kapildi dari engineer mereka lang report nanti hidup dari video juga Jirang dok nanti SDO juga PHE nanti dan roi IGE juga MECL juga dalam report nanti saudara Snong lain ke jing perkat kam habis perkat jing pleno ini ke college di kajing perkat kam babamne panggil perkat de nak kalian juga kum wan beli labu ikijing kerpat iki department repair namba kamtam hai bedai bersurok bedai berkalai bedai berkeum namba ka college shop akan sedang kalong ka college ka balapit labiang kamtam hai bedai kini ki live bentah nomor ba surok bedai berdan kamtam nanti ka light group bedai ka berdan kamtam nanti ka jingan kam jogan ke college nanta hakidai berka umru kedai ke badon kamtam hakidai berka ke college dai ngelayo punya short meeting pada nakalan ki department ni prepare ki belairon kila ai ka assurance lane kata ka jingkular ke babiang ba chua ban sedang ya ke college nomor menta kadang ya ke admission ba chua ban sedang ya ke college ki jingdon kam jong kini ki department hibaro kita Devon Fed kin penbet kendian nang ba punya oban punya bet ya nanti agak beda berka jingpile kini ke college tiada kalian i principal ro bila principal agak beda berka jingdon kam jongka neka college tengah try in sabri ba i sibat hadin nepi tiada kalian jonga penpau gijing sokmen berka ai gijing kublai ka sorkar keba lasim kia kepala Ailat ya kini ketong than kejungi ba kini ke college kan wan ha kini ka sedong hani apok rahma ka bakan long ka jingrap nang ta ki students paro ki banlet ya ka higher studies ki banwan ban pulih kini ke college nam ta ke degree ke jongki tengi kermen scam paling ba kini ke college kan long ka jimentoy naga menta ki kun samla jong kini ketong than kamtam ya ki kun samla ki bawan ka long yeng ke beduk ka ba kimla ban let chatwe pati jaka lang tawen teng ke jing pulih joki kanong kalat kelenti bahag ni ke college kini ban teng ya ke jing pulih ke joki kapen pawi ke jing kublai ke jing don lang ki rang ba baro di nagaleng ke department di department super fair
bati nak kalian ke college ki staff baru ki bedan perpau ki jeku blai batum ju ru ya ki rerang ba ki bewan banedan lang ki kuat ku blai sebon na tajoki ya ke jing simkia lang ke jongki nomor ba nidan lang ke ju hi ka jing sofia nomor ba ngi kwa ba kanu ka kam tam hai bidai bat ka development tam hai bidai bat ke ne ke simple ke college kalau ka bayar be ya renti sebon Megalayapost.news